Et Observatori des Cultures Gascunes sort de publica un autelib que tratta de la lingua gascune. Étude comparative du parler gascon de Nistos avec ses proches voisins, écrite par Renaud Lassalle. A que grand studi linguistique de 412 pages que compare la lingua d'un villaggio des Hautes Pyrénées, Nistos, davvero des 4 villages besis. Morfologio, fonologio, lexic, tout qui est studiat s'arrête. Na dusau partido e già tu che reprend punt per punt so de trobat na primero e cus met en perspectivo de la Gascugno da bio sentio de cartos de chatalas linguistic de Gascugno. Atau que spot bei que so que podem prendre a beccops cum formes e muts isolats poden este hormes expandits que so que cregiem per me. Io darrer partido que ensage de definir so que io lengua dialectalizado loin de toute normalisation.